Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Adel Amrouche yamagaye abakinnyi 27 azifashisha ku mukino azahura n'ikipe ya Nigeria ndetse n'ikipe ya Zimbabwe. Reka tubanyuremo twihuta cyane. Mu mazamu Amagobeta Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, Bakekile Twizere wa Alain Sakere Kisa FC, Ishimwe Mario Pierre wa APR FC. Mu badefenseur Amagobeta niyo Mugabo Claude kapiteni wa APR FC, Fitina Ombolenga Ombobebe wa APR FC, Nshimiyimana Emmanuel wa Rayon Sport, Mutsinzi Ange Jimmy wa Zira FK, Nkurikiyimana Dalinganji wa Standard de Liège, Manzi Thierry wa Al Ahly Tripoli, Kavita Fanuel Mabaya wa Birmingham Region FC, Nduwayo Alex wa APR FC, Mayes Dylan George Francis wa Unity Tusi Pedanje. Mediateur Amagobeta Bizimana Jihad kapiteni ni wa Al Ahly Tripoli, Mugisha Bonel Casemiro wa Al Masry, Ngwabije Brian Corvis wa DPFC, Kayibanda Claude Smith wa Bedford Town, Muhire Keveruni wa Jamus FC, Mukuji Christian Elite Football Club niyo kipe akinamo. Mubataka y'Amagobeta Mugisha Gilbert barafinda wa PRFC, Harmony Ali Enzo wa Angoulême FC, Kwizera Georgia wa Rhode Island, Chuti Inosa wa Esperance Sportive des Alsace. Yahamagaye kandi uwo bita Ishimwe Anisette wa Olympique d'Abidjan, Biramahire Abed wa Setif, Gitego Artur wa Flus Laba, Ishimwe Jabil wa SNCL.